Assalomu alaykum do'stlar aziz. Hamın kalmai nushidan yoki xurdan balajay xudamon albatta در نظر داریم آب را و ترکی چی می شود؟ نوشیدن این içmek می شود. اگر گفتن شویم آب خوردن سو içmek، چای خوردن چای içmek. و با ساز دوستان عزیز ما میگیم شوربا خوردن، اما در زبان ترکی میگن چوربا içmek. باز یک کلمه دیگر هست، ما میگیم که سیگارت کشیدن یعنی که سیگار کشیدن. در ترکی میگویند که سیگارا içmek. اگر که این را ترجمه کنیم سیگارت نوشیدن می شود که این خطا می شود. سیگارا içmek یعنی سیگارت کشیدن. اگر که پرسیدن شویم که تو سیگارت میکشی یا سیگار میکشی، sen sigara içiyor musun? Sen sigara içiyor musun? İçmek نوشیدن. در وقت ویدیومون جورای ما اومد کو gelme düş gideceğim ben, düş arkadaş, düş diyorum sana. Anlamıyor musun? Kalk, beyefendi, kalk ama cuma paşka değil, kalkasın. Şu halimize bakın ya. Kedi efendi, kalkasın ya. Kalk. Mekhuzen ben. Mekhe. Kormer ama. Kalk. İşe gideceğim. Kalk. Arkadaş.